Ja moram ovdje stanem da prebacim u 4. Nema puta. Možeš pešice da prevodiš ovakve velike rečne doline. Evo jedan lep dan, juče je padao sneg, pa smo iskoristili da dođemo Bogu iza nogu u prvo napušteno selo u Srbiji. Zvanično ovo selo je napušteno 2001. godine i zove se Repušnica. Nalazi se na početku Stare planine, ovdje početak Stare planine, znači u Srbiji. Potez koji se zove Zaglavak, od Zaglavka posle tamo Stara planina ide dole prema Pirotu i posle u Bugarsku skreće, odnosno formira Balkan planinu. Zašto smo došli u ovo selo? U ovo selo smo došli s jednom velikom željom da donekle ispričam svoju autobiografiju. Znači, tačno pre 30 godina ja sam otišao iz grada na selo. Nisam znao da je ovo napušteno selo tada, možda bi i ovdje došao. I od tada do danas dosta toga se je promenilo. Nisam više usamljen u tome da sam živim na selu. Ima sad puno mladih ljudi koji su krenuli. Ima i mnogo ovih koji su zbog ove situacije sa pandemijom se okrenuli sebi. Ali mi je cilj danas da u stvari pričamo o povratku duše. Šta znači povratak duše? To znači u stvari povratak čoveka ka njemu samom. Ovdje vidimo kuće u kojima su stotinama godina živjeli srećno ljudi. Vidimo kuće koje su pravljene 42. 43. Znači kada nisu ni znali da je ovdje rat, oni su normalno ljudi živjeli. I sada vidimo prazno selo, eto već 20 godina. Na moje veliko iznenađenje i radost vidim da ovdje nisu sve kuće napuštene. Više od pola kuće je veoma lepo sređeno i održavano, što znači da potomci ljudi koji verovatno žive u Knjaževcu, Zaječaru ili negdje drugdje još, da oni vole ovo mesto. Ovo je jedna veoma lepa potočna dolina. Tu je potok, odnosno manja rečica. Vazduh je čist, voda je čista. Znači, mesto koje ima potencijal za sve one koji žele da budu daleko od bilo čega. A takvih je sve više i više, kako čujem. Ljudima su ventili propustili sve dizne i dozne. I eto, zovem ih i da ovo selo nasele, da ima stalno stanovnike. Čujem da su lovci sad ovdje isto kupili nešto, pa dolaze češće. Stanovnici Repušnice jedanput godišnje dolaze ovdje na svoju slavu. Tad se okupljaju, što je isto jako lepo. Ali prevashodno hoću da kažem to da je došlo vreme ili da se padne u duboki nemoral u konclogorima zvanim gradovi, ili da se odlazi na ovakva mesta i da se živi dostojanstven i slobodan život dokle sistem to bude dopustio. I ako bude dopustio, vidjet ćemo i to što će se dalje dešavati. Tako da kad ljudi budu shvatili ko su i šta su, kad dođu u kontakt sa svojom DNK i sa svojom dušom, onda mogu lepo da vide šta žele da rade u životu. A verujem da svako želi da spava dotle dok se ne odmori, da svako želi da ujutru se igra sa svojom decom, da svako želi da bude ispunjen i da vodi jedan normalan, slobodan i srećan život. I verujem da su ovdje ljudi stotinama godina srećno živjeli. Šta se onda desilo? Onda se desio komunizam, odnosno socijalizam u SFRJ. I od 369 ljudi koji su ovdje bili 46 dočekali, polako je se smanjilo stanovništvo, a najviše se smanjilo zbog toga što su zbog kao progresa deca bila naterana da idu u školu i onda malo po malo u školu i sa 369 na 150, sa 150 na 70, sa 70 na 20 i sa 20 na 0. Ovo je bilo prvo selo napušteno u Srbiji zato što je relativno daleko od civilizacije. Znači išli smo 31 km, 32 km od Knjaževca,
Od skretanja sa magistralnog puta Knjaževac-Pirot smo išli neki 22 km do ovde. Znači, jedan deo je asfalt, jedan deo makadamski put. Tako da su ljudi onda polako odlazili dok nisu napustili ovo. Ovaj klip je namenjen i tome da se povrati život u ovakva mesta i u druga mesta, znači da ljudi se vraćaju na svoja ognjišta, odnosno da na tim ognjištima ponovo začnu nove porodice. Sad će biti školovanje online, znači možete lepo svoju decu tu gajiti, ne mora ni da idu u školu, kao što sad eto ni ne idu u školu. I da odživite jedan dostojanstven život čoveka koji nema nikoga nad sobom. Tako da apelujem na sve iz roda da ovo bude povratak roda na vekovna ognjišta, da svi koji imaju neke dedovine ili neke kućice negde da probaju da ih obnove, da probaju da jedan deo vremena, bar ako ne mogu cele godine, provode tamo, a onda da vide i sami gde se bolje osjećaju, mada svi znaju gde se bolje osjećaju. Ali taj đavo novca je zaokupio ljudske duše i ne da im da se oslobode parazitskog načina i života sistema koji je počeo da vlada ne samo njihovim dušama, nego i njihovim telima. Eto, to bi bilo to za sada, pa ćemo posle tamo još malo reći nešto na jednoj lepšoj lokaciji još, gdje imamo simbole Vecke u sred sela. Evo, nalazimo se u centru sela, znači, trenutno. Tu imamo očigledno izvor koji ovako se rasipa. Ima se, može se. Lepo curi voda izvorska na sve strane. Dole neki bazen, valjda možda neko nekad pravio za ribu, neko nešto, ne znam. Ali je veliki, lepi bazen. I vamo imamo jedan ovaj točak koji se okreće stalno. Ovdje imamo jedno malo sobranište, gdje ljudi sede, mogu da sede, da pričaju, da se druže. Evo ovdje u centru sela bi da se zahvalim meštanima Repušnice, što nisu potpuno zabatalili ovo mesto. Vidi se jako mnogo ljubavi, održavanja i finansijskih sredstava, čak šta više uloženih lepo ovdje. Par novih drvenih kućica, solarni paneli. Znači vidi se da su se ljudi snašli i da vole ovo mesto. To je ono što je najvažnije. Znači da ljubav još postoji, znači postoji još uvijek i nada za ovo selo i za druga sela kojima još ima ljubavi da se obnove. Ova dva točka, isto kao svi točkovi ispred mnogih kuća, avlija i ograda u Srbiji, predstavljaju u stvari solarne simbole, krug života, odnosno kolovrat, i predstavljaju tu stalnu promenu života i smrti, okretanje naše galaksije. Tako da se nadam da će ova dva točka doneti ovde novi život i nove mlade ljude, jer po inostranstvu ovakva sela planinska su zaštićena pod UNESCO-om ili država uložila ogromna sredstva da se renoviraju i onda su se i vratili neki ljudi. Ovde može da živi jedna lepa zajednica mladih ljudi sa porodicama i decom. Ne treba uopšte da budu vezani za prodavnice, shopping centre, molove, Knjaževac. Ovo ovde ako je živjelo 360-370 ljudi, znači sigurno je da možda živi jedno 30-40. Znači imaju 10 puta više resursa nego što su nekada ljudi ovdje imali. A ako su oni opstajali tada, znači mogu i ovi ljudi sada da opstanu. Tako da eto, ovo je moj apel za povratak ne samo u ovo selo, nego u sva sela u Srbiji, Bosni, Hrvatskoj, Makedoniji, da ožive i da se ljudi vrate na svoja ognjišta koja su davno ugašena. Kad se već neko odluči da dođe na selo, šta je prvo što treba da zna, da gleda? Evo, daj neku preporuku. Pa evo, nalazimo se sad pored jedne napuštene, zapuštene kuće. Vidite, tu je bršljan ušao kroz prozor, vetar je otvorio prozor, ispred ulaznih vrata raste zova, ne može da se uđe. Znači, savjet svima koji se vraćaju je da
u principu bi trebali da imaju neke male zalihe energije sa sobom. Kakve god, hrane ili nečeg drugog novca ili ljudi, prijatelja koji će pomoći. Znači prvo naravno mora da se raščisti. Vidite, ovdje je žbunj, evo ga ovdje je bunar. Bunar se ne vidi od ovog vršina. Znači da se prvo mora fizički da se radi sigurno jedno nedjelju dana. Da se to lepo sve dovede u red. A onda sljedeće što bi preporučio je naravno formiranje bašte. Odnosno jednog dela zemljišta koje ćete odrediti za hranu. Vode ima koliko hoćete, vazduha imate koliko hoćete, hrane ima samo nikle puno, ali nedovoljno za zimu. Tako da za zimu treba da imate krastavčiće, cveklu, kupus, kiseli kupus, sve ono što su naši stari krompira, džakove, luka džakove, suve paprike. Znači sve ono što su naši stari ostavljali, isto da imate u rezervama. Kompot od dunja. Kako se zovaše ovo? Vodenjak. Znači to je bure drveno sa izvorskom vodom u kome stavljate trnjine, kupine, šipak, drenjine, oskoruše. Tako natrpate ovo svo divlje voće i to onda pijete tu vodicu. To je izuzetno zdravo, puno vitamina i minerala. Tako da eto, to su najvažnije stvari koje bi preporučio svima koji krenu. Znači da imaju svoju baštu, onda posle ako imate ljubavi prema životinjama, možete, kao što ja volim, na primjer pčele, gajite pčele ili koze, možete gajiti i svinje, ovce, šta volite to možete gajiti, pse, mačke. Znači ima jedan moj prijatelj koji je uzgajivač pasa, znači ima 10-ak šarplaninaca uzgaja. Znači šta volite, time se bavite, ukrasnu živinu, patke, guske, razne one kokice, biljke, kalemljenje biljaka, voćke, stare voćke, stare sorte da vratite. A ovakvih kuća imate, evo, ovako kao ova i kao ova pored, imate jako mnogo u Srbiji. Nije uopšte teško naći kuću, čak možete i veoma jeftino. Možda čak možete dobiti i na poklon i imanje i kuću ako je gazda otvorenog srca i želi da mu to ne propadne. Todore, reci nam, čuo sam negdje rečenicu, kakvo je selo, takva je država. Možeš li nam nešto pojasniti više i bliže o toj izreci? Pa može, izreka je sasvim tačna. Znači mi sad evo vidimo kako je selo i u Srbiji i svuda na Balkanu propalo, tako su propale i države. Znači možemo da vidimo tu propast koja ide paralelno, a koje ovi u državi uopšte ne vide. Znači nekada ovdje naši preci nisu bili dužni ni dinara nikome, a pogledajte sad koliko njima treba da se zadužuju za budžete. Znači trebamo sve da vratimo otprilike ovako na to da ne budemo nikome ništa dužni. I onda ne mogu da nam uzmu ovu vodu, ne mogu da nam uzmu ove šume, ne mogu da nam uzmu zemlju za koju su naši preci ginuli na hiljade, na milione ljudi. Ako ojača selo, ojačat će i država, ali državi to očigledno nije jasno zato što ona želi kontrolu, a kontrola je u gradovima. Znači ovdje nema nikakve kontrole, ko ovdje može da vas kontroliše. Nalazite se 30 km u nigdini, na nekim brdima, ovdje nema struje na 15 km odavde. Znači jednostavno stavite solarne panele i možete lepo da imate blagodeti čak i ove civilizacije. Evo ovdje vidite ove kućice nove koje su meni jako drage jer pokazuju da neko stvarno se zauzeo i da voli ovo mesto i da je napravio fini smeštaj za sebe, za goste, za prijatelje, za kumove. Tako da mogu samo da pohvalim sve ljude koji održavaju ovo selo. I nadam se da i druga zapuštena sela u Srbiji isto imaju svoje stanovnike koji ih vole i koji ih održavaju. I ovo je apel svima njima da gledaju da napune ta sela, da ta ognjišta ožive. Imamo sad situaciju koja, ne znam da li možda bude bolja,
da ljudima dovede do svesti da tu gde jesu, tu im nije mesto. Jer tu nema hrane, tu nema vode, tu nema vazduha. Znači pogledajte, vidjeli ste ovaj izvor ovde. Znači tu imate 20 litara u sekundi koje se prosipa, a vi pijete hlorisanu vodu. I očekujete da ćete biti zdravi vi i vaši potomci. Ne znam, nekad me tuga tako obuzme, a nekad me obuzme radost kad vidim šta ljudi rade sa sobom. I onda mi pišu u mailovima ovako, da li možda se izleče od ovog, od onog. Šta reći takvim ljudima? Odakle im ta bolest? Nisu se nikad ni zapitali. Tako da želim svima da budu zdravi i da izađu iz tih logora. Znači apelujem na sve one koji još u DNK imaju ovakvu, da kažem, sliku, svoja kućica, svoja slobodica, da aktiviraju brzo sve te DNK šifre i da se vrate na selo. Još mi one rađaju sinove, prva brazda da ne bude pusta. Obnoć mi udom sinovi sniju, gladne za njih koduje od usta. Zato braćo uzorite njive, jer Srbija bit će dokle klija. Biće Srba dok sa zemljom žive, jedno ranje to je liturgija. Kad s ponosom vele njima sine, krišom suzu brišu na strani. Zlatno sunce s nebesa kad sine, na hljeb crni krvlju poštrapani. Zato braćo uzorite njive, jer Srbija bit će dokle klija. Biće Srba dok sa zemljom žive, jedno ranje to je liturgija. Slatko je zrno svakom mukom crno, ko crnica slatka što ga gosti. Jer ovo je zrno bogogrno, zemljom koju hrane hrabrih kosti. Zato braćo uzorite njive, jer Srbija bit će dokle klija. Biće Srba dok sa zemljom žive, jer oranje to je liturgija. Zato braćo uzorite njive, jer Srbija bit će dokle klija.